Hanam dah tu. Na anak murid mu padu bedro sapo. Tapi ibut mu Yahudi ibut di. Baik bangga-banggakan anak murid pino rame. Syariat Islam na tertegakkan menyohana aja paman tabo siro na juga deh. Bet ni ulama-ulama dro ni nang ro Aceh. Aceh nyan ko ata mawakah. Kon ngata ulama thu Aceh nyan. Ata nek ke ulama Aceh nyan. Hak bila leke hai binatang haram jedah kelop. Lampap ma ke bet kayak pahancur agama Allah nang ro Aceh. Nak dengar ulama lempap. Ok ma ke, ko ma ke anak baju. Baik kayak pahancur agama Allah nang ro Aceh. Nak dengar ulama haram jedah. Baik kayak pekong partai hai binatang. Katuha ke hai binatang haram jedah kai ibadah ke mentung. Baik kayak atas panggung, baik kayak atas podium ni nang. Kayak pekong partai lam ule pukoma ke. Haram jadah awakah. Oh ma ke hai anak baju pula. Banggakan dayah beberean murid meribaya kenapa kayak banggakan kai binatang ke lo harum ke Bandung ka pajuh Bandung harum ka pajuh ka pekong penguasa demi harta demi tahta kape proposal na anak murid 20 dro ka pegah 500 dro yang ban but tengku lewet jahiliah lewetnya agama hancur laju akidah reloh laju bangsa mulia cerebre lahir anak bajing rata sago dakwah rata jurung pegepap mag ana sadar nulong nyanban ka hancu you bila awak partai ba ulama awak kah you bila ka 18 tahun ka pu ulama nyan hana sadar pegepegot kena pahancur ulama agama Allah nyamban ka hancu kena jak tamah tumpuk pahancur agama Allah di nang ro Aceh ha gejak pu bebas agama di nang ro Aceh. Ha, pelaku pupu yang galak, pupu yang dikira para penguasa oleh pemimpin, ha, getem sokong, nyambut. Yang mengaku roh Islamnya nyambut no. Nicok nutut dayah-dayah gedeh baik ni pedong dayah sinan ni pegok bisnis. Agama hancur laju. Baik jak mengharkat di dalam dayahnya. Bimbing anak murid na wali murid. Baik ja proposal ke deh baik utuskan anak murid yo minta sumbangan sagonyo sagoje kepecit wali murid inalam dayah murid bedro hansep ngempeng bulu nawaknya ha pu hansep sepeng pu mate ke hana ke popeng lam kubu ide ija ka pandi on nagai yang ke ngonyan ke balut abe pungo ke harta du malej ka hanale du harta harum dalam tubuh dumi puna yang kejit hana malele manusia du. Tumbayang hana duo. Ba masjid hana tahun tinggal. But pulau-pulau agama Allah mentong. Afai hadis mentong mi payah. Kulha ke bu, kulhu ke belanja. Nyan ban ka dengku lahir ka nang ro Aceh hana le thau bimbing. Yang pelong na ajakan awak partainya lepas tenang. Kepergiak sokong ile lagi nyan. Pergiak sokong ke 18 tahun ka apa hana sadar nyemban kai tipe bangsa Aceh. Daleh pi bangsa mulia bangsa Aceh itu puai no ka partai hana gelak. Pakan ulama cot boh dia tu panggung dia ajak masyarakat Aceh tu yo jak pilih partai. Nyawa tak temena berah telah habusi. Karang lagu-lagu you ba anak murid perti kaum munafik dum ba bijeh serakah dum karang kasidah ka busi temuna keun ka busi nyan kasidah ta pegah pap ma ketoh gure ketoh dengku makon tabloh lampap ma kon kasidah yang keun gegok ha binatang haram jedah keun pantun munafik ke Islam jahiliah Islam palih gila Islam munafik palih yang kun penan yang kun lagu yang kun pantun kelun apa Islam pukoma ke hanu bajung lagi nyan kayak kun kelun yang kengkot ha kayak pernah kayak karang haba lagi media tul fakta cit media dusta wakah kayu petanggung jawab tuan inohat hai dom tho petanggung jawab yang le dilafazkan le terbit media dusta ha le media tul fakta.com haram jadahnya perti ia boh lebung perti ase pajuh harum man dayah mudi riba ya
Yang kejut dipegah. Hotel na masa Abu Naziz kepegah hanjit na urung saleh bak dayah mudi. Pu dipegah kaplat buduknya. Aku kaplat buduknya nah. Yang kejut hancur generasi Aceh buji. Pu dia pegah hanjit na urung saleh lam dayah mudi mesra. Abu Naziz pegah. Pu dia pegah toh video cip lemah dia. Pu haram jadah ya mendakwah. Kau si urang bangsat lagi ji yang pedong rumah-rumah sebelah yang ji yang kerja ke kafe. Yang si gurekah Abu Mudi mesra yang ji yang kerja ke kafe. Gohlom lon pe kafe ya tuan di pe kafe. Abu Naziz pate nadro gementong. Harum tho yang pedong fasilitas rumah sekolah. Tapi no pe tedong. Pukul mai tedong gino. Ha? Beng-beng riba nan tedong. Lampap mai tho kafe. Cip tengok dia. Tengku Sulaiman Padang Tiji anti. Yang anti that ngon si mudi riba yan. Taboh perguruan cik ngon Abu Naziz. Ba Abu Naziz. Nyanji yang kerja ke kafe yang dia pedang fasilitas rumah sekolah dia jampu aduk kena. Yang kerja gelak nak li Allah ke perut dayahnya. Nak sadar? Ha? Nak sadar pun nak sadar pun nak. Yang menyokotanya urang Naiman Malay tu dayah ke kutuk li Allah. Puncak masjid ke perut li Allah. Apa belanya? Tak pegah cobaan. Hana ge ajuk cobaan buat tempat ibadah. Menyokon di pedang tempat ibadahnya peng harum. Peng riba. Peng hana ada depu-depu peng ni mensedekah matema hentong bak dayahnya. Diminta sedekah jemot. 3 go yo sia kebe-kebe 3 go melimong boh, mendua boh. Hoi fakir miskin anak yatim piatu. Yang di lingkungan dayahnya. Hoi 3 go. Bayang na jemot pegat baliho minta sedekah. Wate bulan puasa tena nak murid bocok. Yo nak murid 3 ipo ngomplok. Wate kisah penuh ngomplok. Nyan ban-ban ka moden ka male jika hanale. Hansip ngempeng bulanan daripada wali murid. Tak pegat do menan-menan. Oni yang bisnis pegat dagang lah. Menyona anu pesantren yang hana ajak lebut ditinggal peratah segala macam nyecok pulau le tengku sinan. Kon dijuk kurung yang bantam orang lain kon di pulau. Thotnan mentang kai dagang bisnis le awaknya. Nyamban kabut di. Kejut hana berkat le di Nanggro Aceh yang kejut hancur tat ka Nanggro Aceh kon but go. But urang draw tu, but pertek ia boh lebung hana god dum. Darah-darah syubhat dum. Yang hancur agama Allah di Nanggro Aceh hana sadar. Nyamban ka hancur Aceh hana sadar nelo. Ino baik dah berah apa lain ulama ngon ulama ino. Ha? Hana akur. Partai ngon partai macam thamai keroroi karu. Kiban dia adu damba le pusat Jawa kardu sedih tapi bangsa Aceh hana sadar gelo. Mentong pilih si para partai awak partai. Mentong ge ada panggung sandiwara ge pilih partai. Kalau 18 tahun ka, karap 18 tahun ka. Damai MOU, nyamban ditipen, nyamban janji manis. Para si Malik Mahmud dan si Zakir Manaf, para pengkhianat, para bijih-bijih pangtibang. Kiban janji manis terhadap bangsa Aceh. Nah pernah dibuktikan janjinya tipu. Ha? Nah pernah. Penumpluh boh janji ke bangsa mulia bangsa Aceh lun dari awak partai PA. Hana sadar. Saboh kakak sejuta. Pe urang waji gede fakir miskin waji gede mengkapai persiaran. Penan persiran hanam dah depu pi. Lambrut mak kayak dimipe bangsa Aceh. Nyokarat toto pemilihan lom nan kadi ajak lom ulama. Di ulama picot boh pi. Pupasai ke ino ulama ino terpanggung. Cini cuba fikir ino. Pupasai. Pu hana sadar ke 18 tahun yang ka berjalan damai MOU. Pu yang ka dipekaru, pu yang ka dipelaku di Nanggro Aceh. Agama relay akidah hancur. Ha? Generasi Aceh rusak. Nah sadar. Mentang ke teme cik ada panggung. Pakon hang gesengap draw ke mentang baik jak ikut serta awaknya. Awaknya jika memang pengkhianat bangsa Aceh, rakyat Aceh memang hana galak le ke awak partai. Pakon ka dia ajak le ulama bangsa mulia bangsa Aceh. Kepu. Najib kebut. Gadoh PA gadoh maom. Lebih hebat gadoh PA gadoh mamaom tiga. Supaya hana hancur
bangsa mulia, hana hancur akidah keislaman, hana hancur Islam di Negeri Aceh. Nyurugo sia-sia mentong Islam tua. Syariat Islam tudong di Negeri Aceh. Syariat Islam berlaku di Negeri Aceh, tapi yang berjalan lancar syariat kufar. Kon syariat Islam nam tagai. Merek syariat Islam. Berjalan lancar syariat kufar di Negeri Aceh. Hancur. Tak pegah pun tak pegah man. Tidak pegah abah-abah Padahal sayang tu kebangsa tu, sayang tu kiban agama Islam di Negeri Aceh kai perle. Yang nak kedeput tuduh besi. Kadang cik gunung Gurute meledak. Kadang cik gunung Selawah meledak. Mana ada depu. Hancur tak Aceh, hana sadar si dalam tua. Jadi para pengkhianat PA, yang para pengkhianat PA di saat na ajakan awaknya hana suah ni jak dengar ada na nek ulama jid yang pekong partai Bekle ni dengar. Na dengar ni pegah. Hancur menyang na dengar. Menyang na dengar ulama su yang pekong partainya hancur agama Allah di Negeri Aceh. Yang kenyan bijeh tenogronyo yang kadiak menduda di Negeri Aceh. Bijeh yang pungo-pungo kepeng, yang pungo ke harta, pungo ke sanjungan. Isipat ni lipat ija perban ni no baule na. Hanam dato. Na anak murid mupadu di bedro sapo. Tapi ibut mu Yahudi ibut di. Paya bangga-banggakan anak murid pino rame. Syariat Islam na tertegakkan menyohana aja paman sapo siro na juga di. Bet ni ulama-ulama dro ni nang Aceh. Aceh nyan ko ata mahawakah. Kon ngata ulama su Aceh nyang, ata nek ke ulama Aceh nyang. Hak bila leke hai binatang haram jadah kelop. Lampap ma ke baik kayak pahancur agama Allah di Negeri Aceh. Nak dengar ulama lempap. Ok ma ke, koma ke anak baju. Baik kayak pahancur agama Allah di Negeri Aceh. Nak dengar ulama haram jadah, baik kayak pekong partai hai binatang. Katuha ke hai binatang haram jadah kai ibadah ke mentong. Baik kayak atas panggung, baik kayak atas podium ni nang. Kayak pekong partai lam ule pukoma ke. Haram jadah awakah. Oh ma ke han bajung pula. Hana puas hati kulong. Ulama memang lagi buika di Negeri Aceh. Ulama su kon mamandung ulama besalah dengar apa? Ulama yang pekong partai nyan daji. Kafe merek Islam tagai. Koma kakak tupu ke 18 tahun ka dipancur agama Allah di Negeri Aceh, dipancur generasi Aceh tapi hana sadar dalam koma ke. Katem sambut ulumpoh bangsa ke. Ia boh bajung palih. Nyohana puah hati lampap ma ke kakutuna ulama wakah. Kalian bilang sama Pak Jokowi suruh jemput aku sekarang. Apa hati dengan beli pukoma? Kayu kirim intel kena Kanada kena bake. Baik setakat awak Aceh intel kayu kirim kena bake. Ku hadapi. Bangka hancur metong hana sadar ke membacut hai ulama limpap. Membacut ke hana sadar ke 18 tahun. Iki aku ranggong ku tenak mai king ku tenak awaknya. King ku tenak tapi mantong cit. Tabe ku pegah buat video leh baik ka sokong awak partai hai binatang. Tapi mantong ka cit di saat ka toto pilkadanyo. Maka ku deng aja ke buat. Han ta tenak han puas hati tiung ka tenak lagi nyang sayang tu. Nyo hai. Bacu nah sadar mube pade pi hanai timiki ke bangsa. Ike di nolam nangro kafe tinggal tapi berle agama Allah nangro Aceh hai binatang. Ke awakah ke aku bila hai binatang haram jadah. Kon ke ke. Punauta ke timiki.